Muranga Catholic Choir tumukumia Yesu Kristo onene wa Yesu oroka Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Happy New Month. Oh my God, it's Christmas. Oh, December Christmas. Happy New Month. Happy last month of this year 2025. Oh my God, you have been so faithful to us. November was nothing but very good to us. December, you're here with us. Favor ya Ngai mawega ma Ngai maundu macio tuiguaga ate Christmas metino acha eo tutire nayo ithui. Happy New Month, December 2025. Mama ne thengio Ngai mwaka ucio ne njui kurire mwe urathiaga ukarituha ukarigwo. Oh my God, ni tukuhinga twe muoyo. Imagine twe muoyo the 1st of December 2025. Aikoro Ngai ni atwendete uguo ri agakuhe utonga utahiana utonga ri agakuhe ugima mwega wa mwiri ri agagukinyithiria muthenya wa mbere wa muico wa mweri na mwaka uyu ri ati ungi we uratwira we witigire Ngai uyu tuhoyaga. Ne thengio Ngai ni undu wa muthenya wa umuthi the 1st of December 2025. Tuingira mweri uyu tukihinga mwaka uyu wa 2025. Tuingira tunyihetie muno Ngai witu ni tondu ni utwenda ona rire tutari ega wokoragwo ri mwega kuri ithui ona rire turaigwa tuinamite muno wokoragwo we na ithui rire kwina nduma muno tukoragwo we no theri we Ngai ni twagucokeria ngatho muno na twanyiha muno. Thengio ni gutwenda, thengio ni undu wa mweri ucio ona ucio rathire urari mwega makiria no uyu ni ukwagira muno uguo niguo twahoya na uguo niguo twetikia. Twina maingi tungiagweta megie mweri uyu wa December no tondu macio mothe Ngai ni wa moe na ni ukumamenya. Ni twahoya utuhingirie turathimire muthikiriria wa kameme kayo ka muingi uyu wi guku Kenya na kuria na Kenya uyu koraga ehorereire atakuruma na haria 20014 uria mwega muno utari guthina utari ishaja mekuria kameme FM official fan page on Facebook. Happy New Month. Selendrire sena oria kurithie korogia sana uteji korohora ucio ndoragia ni twamucerekera umuthi ni twamuhoera mawega ma December. Diaspora fans, thank you so much. It is a good month. Ega ngoro yakwa ni njega ngahuroka na ngakorwo njitikirite ati Ngai ni anyenda ni tondu ndi muoyo muthenya wa umuthi. A very good morning na nie njitagwo Baby T. Good morning and a happy new month, Baby T. Happy new month to you. Na no wega Stacy akero tutikajanie tene. Happy new month to you. Happy new month to you, Baby T. Nyamba gutuguga nikite ndakanyamu gaka riu ni ria mbere na ria muico kangi gatuguga ringi kakarengagwo mwaka uyu mweri umweru ni twaregana na roho cio wa gutuguga kani distractaga muno. I know it's not worth it kana ku disorient. Sasa nimedharukana nilikuwa mzuri. Abiaditi adikwajia haya riu ndi ndakwamberia aditi umejiona umejiona na tukahoya mwaka uyu mweri umweru Ngai atuike wa guturathima na macio manini tohana twetekia. Nie njitagwo Chamgathe the Tea Master. Njitagwo Baby T. Yes na ni haririe gucanjamuka. Are you ready for 4 hours wana makuigwa wega? Karibu sana. Asanta. Karibu sana. Thank you very much. Weekend ya kwirahia na gate wo inyambe njire andu aria marari kuria mwena wa Rongai. Thank you. Yes. Thank you so much Rongai na matora maria marigicira. Oi ni kwiyumiria na njira njega. Thank you ne maratwendire na njira njega muno. I'm telling you. Aya murathime muno Rongai. God bless na you. Na makeria Joy Millers aria maratumire tafarira yo ya gucenja mukekinyanire. God bless you so much. Abundantly. Thank you Samido. Thank you Moehaki. Thank you DJ Dibu. Thank you Karaiko Master. Thank you Rongai. And thank you of course to Joy Millers Limited. Yes, for hosting us. Wow, it was good. It was awesome. Jua ilikuwa mingi. Unajua uko ni Kajiado. Paka na umwa na hapa. Hapa. Mimi ni huku. Ni shida hivi.
much, Ronga. I will love you. We love you. Kafagara ya Gano ya Mwivoko. Thank you so much, Rongai. And God bless you. Thank you so much. And let me tell you, you know moi muno toni ndaguthukire ndonire ngithi kundu wetagwo orete pesi ukiona wana uria twinaguo waraha ndwihota ndaguthu handu ukendia miguo ndari mweterere ni makao plus ithe tondu thiete pesi ithe tutiare mundu twetereire we were so good you guys by 4 you are still there yes we thank God. I followed that live all the way and the love was awesome. God is faithful. God is so faithful. No yakare mwerere agai ni mwekaikara all live gona uria guthiaga kamemeni ya God kamemeni ya God tunashukuru God sana amen. No now online soldier maikara goguo no cio ina mask arenda wikia tiagas tatiga acha wewe ocio ina half coat Stacy Funda dorathoma comment gaikia they were very paranoid atikira ati ndakiruta mask iyo ila ndo magogi nya screenshot ni na kadia yale naomba ne aduthi atigagira rukungu ati amefunga baka macho ikarago tatiga ocio nyakanga ni atomana ginya ocio ate heke ndo mahuko ane gwithwa ocio kemeruta kanua na rekaya mwararuta kanua tatiga yacio tareketa ine matotanga muno no wega na niguo participate ile mundu ucio wega ni ndathire nginya ho ni ndikuhorwo nginya ne Jackie aya ndarongithia Jackie ale live ando magira screenshot ati hena mundu na kofia ka white hau na half coat ndona aikia kindu muhuko aruta mask agikiraga ana muthoni uru ate kwanza ruri topu ni aca no kamena mask riu othe ni maruta ucio eo matatu eo sa kenda inyanya kenda 10 ane kwega riu ane ukihei ucio na rasta mutu ucio rasta ni iriwe muno ucio na mutu ucio ni matutanga muno amatika make wicira mwana acha kina nambirie kuria ndaroga atire na screenshot atamutuki rasta ucio ru mutu Stacy no arigeto ne riona ndonaga mundu agokinya rogaina miene ya magego monaga gukira maitho anatupenda sana lakini walikuwa very paranoid guy tarara ina mutumia leo tona tare mutumia ni agorugwa ucio ni mwana akuite kweli matidio na screenshot toputa soka na thutha nyamoyo ndika tarara kagira woroire magoro iguru ta nini wandregire ndigocoka guthoma comments no iko ndikocoria tu wera-ini no iko gorokiona ndakamete ko ngakai oneka ku agethi kuhutio na akiona erirwo ndari mutemega athire amurugire iso ni ndari magikoro atumbukite guku homa ni homa ari na homa biu atumbukite guku guothe tamakane yatumaga humbere au ndenda kugucia rukungu Jackie and another 20 million ale mari muzire anyway thank you etago online security na muthu ucio ndararirie nake ni areraga nguku ni ari tuguku thank you nikio atindaga agithwa no iruo kinyita gutu Maiga kuna online security ya mulima. Asanteni sana. We don't take it for granted. No ure. Mukejihia kire ogoroki. Tirathima wega. Nathima nginya no cionka na wheelchair. Ne arorwa kuna we don't trust anybody. Atene amakio tona kana kurugama. Ne rorwa nyamu. Tareka we are not taking any chance. No wandu maya na mastress makore kwa muthendekia. Makaithana maria mangi maito ma Murang'a.
Anyway, thank you so much online. We appreciate you. We don't take that for granted. A very good morning, Stacy. Good morning. Okwaje mweri ugo kana ni ugucenjia? His machine is for Mokomado. You don't care. Yeah. It's not my fault. No, you switch off. At this At point, this point, yes. You also understand on air. Tutaka kama gatonye. You'll be understanding. Tutaka kama gatonye. Susumbue za hizi tuko huko. Eko leo sio kero terere ati ni aheta kinyoni. Ndege ne korire riu we na online ya kumufanga ne wega. Nitwafagana. Cockpit ni yaku. Please, cockpit. Otherwise, happy new month. Happy new month. Ndirakwonire gicagi. Ndirathiete kugeithia cucu na guka. Haya ndirathire We very smart. Wauma ngemi kana mutinathi ngemi. Asa ndinathie ngemi. Ni kurari na service, ni kurari na family Sunday. So ndirathiete kumageithia na kanitha wa Kahuru PCEA mara mugeithia muno. Ni twageithika. Mupokee salamu kuma kuri Reverend Kosgei. Reverend witete Kosgei. Ni twamucamania nake hindi iyo engi. Ya twaigitwa mbere. Arauga tugeithio. Tumugeithie muno na kanitha wothe. Twageithika. Nasiro na mpoa wake. Nasiro na twageithika na mpoa. Aicio ni biu. Mutherera ratherete no nginya ukinyie ngeithi. Arai na mapilili. Smart ye. Arai na mapilili. Ndaireka idea. Gaga mapilili. Na nigathiete wega. Agwa ngwenda kuga. Ana ndio rabiria copy pasting. Nikaradwara wega. Wana thirikari ona wewe. Karibuni sana. Asante. And happy new month. Happy new month. Happy birthday, Evangelist Wangonjiri. Oh, ni birthday yake. It's her birthday. Oh, yeah. Happy birthday our own. I'm going to post you in a few minutes. Yes. Happy birthday, Evangelist Wangonjiri, with a new month. Yes. She's a bouncing baby girl. Right now. Na leo akona story ya compassionate. Yes. Akona, leo. Akona giving huku PBB. Celebrate birthday yake. Celebrate birthday yake. Yes. Akona hiyo story ya giving inaitwa for the streets families. Omothe agokoro ena waramahe early Christmas as she celebrates her birthday today at PBB, and all the glory be to God. Amen. May the Lord God bless you. Amen. And keep you. Amen. May the Lord shine his face upon you. Yes. As you celebrate this day. All right. Of yours. Amen. Of escape. Yes. Happy birthday, Mama. Happy birthday. Love you, Mommy, and all the best, and of course, happy new month. Happy birthday. Toreke turigarige chapo na ihenya. Na ihenya. Tone jo muthe shai ni muige. Fio. Na nigonjereria no ria shai. Utanaingira gwe shai. I really want to condemn. Yes. Giko kireke kireire na ni Sunday. Gia guikia tia gas kanitha kuria Kariobangi. PCA. Na tokoikia kanitha. Kanitha we na andu mathire mena ma stress. Urendera rokete de na stress ciakwa. Ukienda Ngai akwaririe. Jaranirie na Ngai wakwa. Herere Ngai wakwa. Jigwe comfort kanitha. Yes. Na mwana wakwa. Na andu aria magoni. Yes. Ate he mundu ungiukira aikietia gas kanitha. Imagine unaona ciana icio ashirika ciana ciana ona itire ciigua tia gas maicaine. Yes. What a shame. Imagine macoke marekererie borithi matongoretio ni IG na IG the back stops with you. IG kaja ate he kurare na group iraroaga igeka atia kaithithiaga kuria kurathio ni wa munyoro ate igire ciraroaga riu gwaikio tia gas ate he yaingira kanitha iramisi yaingira kanitha thiini kiria mbere he hinde tia gas raikitio Kasarani o kanitha he hinde tia gas raikitio kundu mathiko na kuria gwitu ngari ari kuo igongona-ini o ria kanitha o haria kanitha-ini he riu eno ya goko Kariobangi ningire how is that? Why would you even do that to innocent kids? Hawajui hawajui Ruto, hawajui wa Munyoro, hawajui Raila, hawajui ni watoto. Hata hawajaiona tia gas ginya gutukanirwo ciana cia ngenge ona nicio icio ni ndu ona ginya mohoro-ini ni moi no ni ciana icio cikiumore irariraga how they were crying ingeikuanite riu ri no wega kuga atiriri that was very sad.
maundu mamwe ni magutigira Ngai. That was very sad. Riu ithuĩ tũtigĩire Ngai maundu maingĩ na nĩ njũĩ mothe nĩ make. Mothe nĩ ma Ngai. Tondũ it is very uncalled for. Ingĩra Ngai nĩ ndĩrona it was stage managed ni sympathy. Who wants sympathy? For what? For what? Niki? Handũ hena ciana. Who would stoop that low? Agetha sympathy na ciana. Ona campaign irathiĩtwo Narok. No tũronire tia gasi gĩkĩ. No yaikirio. No yaikirio. Yes. Ta gũtarĩ mũndũ tabati gũkorwo agĩthiĩ gwĩka siasa. Na ũrauga tũrorete atĩ bũrũri anga sijui 50th century anga which century anga world class. Singapore. Who is not supposed to go and worship God. Yes. I mean, how do you do that? You even sleep. Orakoma wo kona toro. Shame on you. Oh, shame on you. The officers who did that, you oh my. Muthenya ni uroka ona iye. Emeri ciuga iria ngiamwira. Tunyuaga. Gutire mundu ya babu Ngai na nya muthenya. Ende ni iroka na ni mukerira. Aya. Aba isi mukehia na atia. Aba isi tia na kaoru tukireire. Pole sana for what happened in Kariobangi. Yes. Na ciana icio tugaciherera muno. Tigo guikaraga. Kenya ni kwega. Tigo guikaraga. It's very unfortunate and uncouth. Yes. Leta hiyo shai. Tukaingira mwekwe muthini wa shai. On that note, on that very note. Yes. Kwanza wa mbere view. Hĩndĩ ĩrĩa our own wa Munyoro arĩ na gũkũ kĩrĩa Naroko nĩ andĩkire marũa akĩandĩkĩra IG. Yes. Marũa amwandĩkĩire nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mahanĩkaga nĩgetha akĩrorerwo na Kenyar Kankangri akĩmũcokeria. One wandĩkĩirwo. Andĩkagĩra Kanja. No wandĩkĩirwo. Ni andĩkagĩra IG wa Munyoro andĩkagĩra IG. Okay. Ndakĩmwandĩkagĩra maũndũ marĩa andĩka ndagũthomeira Nyar Kankang nake akĩmũcokeria kĩmwĩra ũthiĩ ũkĩandĩkĩra Kanja marũa harĩ mũkaguo ti ndokĩmwandĩkĩra hau ravureta nĩ ravureta ati ndokĩmwandĩkĩra hau marũa ushughulika na mambo yako unashinda ukimwandikia barua kwani unamtaka. Aya ũrandĩkĩrwo nĩ mũrũme wa Nyakanga kana to ũgĩcokanĩria go ũkĩũria ũkĩũria mandĩkĩire akĩmwĩra ũcio ti mũrũme guo tinda gũkĩmwandĩkĩra marũa tirĩ horo hĩnjio nĩ maku tirĩ ũtũraga igũrũ. Aya yote 9-10 yote 9-10 hivyo na sasa niko na kasinema kidogo right on time. Cinema yenyewe location ting 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 Murang'a County. Location to be exact pin drop ni Ihora Stadium. Ihora Stadium right on time. Event yenyewe pale kushika inajionyesha watu wamekuja kwa wingi. MC wawili pale kutumbuiza watu. Kidogo MC wanamuita jamaa ukipenda zaidi anakuanga na kona yake. Huyu jamaa anajulikana sana kwa kujitengenezea kona ambayo yeye huwa akiadvise watu. Kajinga kona magani kitu kama hiyo. Jamaa vile alipatia pale akapatiwa sasa microphone. Akachukua MC mmoja akamweka kando hii na mwingine kando hii na akaanza kupeana story. Akasema hapa niko na ng'ombe mbili. Moja ni hii ni Gekonyore, ingine ni Ngoni. Hii haina maziwa na hii iko na maziwa. Mungetaka ng'ombe gani? Watu wakachagua Gekonyore. Wakifikiri ni yeye, kumbe alikuwa anapigia debe mkuu wa majeshi. Makosa. Alikuwa ameenda kuthefea. Kumbe jamaa alienda kuthefea watu. Na kushuta kule. Sababu amekula akaziba na kuonwa ngumi ya tumbo. Kapeleka Munyambo Ihora.
Wacha nikwambie alihorio. Hadi mwenyewe akatoka bila kuambiwa. Upande mwingine basi sinema kama zile pia zilifanyika. Ukipenda zaidi hapa kwa kina Karisi wa Vista ambaye ni co-starring. Usiku ni saa 5 ya usiku. Kiingilio ni shilingi 1500. Oi. Oi. Launch ni ya wimbo. Watu sio wazuri. Ikifikia saa 5 ya usiku, maji ilikuwa mingi kuliko watu. Kuna watu walikuwa wameenda kule kupiga picha, meza zikiwa empty. Makosa. Ilibidi mpendwa aingilie kati na kuambia watu wenye walifika, sasa chekeni. MC akiwaambia mpige makofi, please pigeni. Ndio wale walisema hatu meza ziko empty pia wasiseme tumeboeka. Nduru za kuaminika zinasema ilibidi waseme ati kuna 1M imetoka kwa profesa. Na 20 kutoka kwa Msende. Ilifika. Nduru za kuaminika zinasema ni kakara. I hate you bana. Mimi nilikuwa kule kwenye comment section. Kwenye raw intelligence nikijiangalilia live yenyewe, mpendwa akisema sasa akisema sasa pigeni makofi, furahini, smilini, ndio kamera iweze kuchukua, wasitubebe hivyo mnafikiria.